Rakhine State Chawdo Township Gipido Khua Nimin Jun ni som paria chun lai khan meiche pakhatin ra puwa bom ara puwa wangin ake vei chon noi lam chu abung nia hriatania bom ra puwa ka hliam tak tuar tu chu kumsomli le pakomi do ema ania ani chu nimin chun khan an khuwa tanga mel khat vela hla ram noya ro tuai la turin akala chutia ro tuai khor tura azon kwal na lama bomin kam chu ara fu palta ni tin an chung ko jingami angmin chuan a soyani tuna chuan chawdo damdo in pan pui ni to in akal na ram hnoi chu kumsang ni som pakwa sipai le arakan army te anloin ka na hmun ania abul hnai loka po sipai kem alom rengani ma se bom hi engpol zo kam nge ti le eng bom chi nge ani ti hriat alani lova hetia rakhaina in ka na om to lo hnu tharia chung vel po in ra pu bom le puak thei thil danga wanga poi soilo civil mi thi to za chu som pasari anom toa liam tuar somli le pakwa lai anom to bokani are feriko dan chuan Rakhine State a inkana chuatir sangni som paria December atanga sangni somni le pakha juni som paria thlengin bomra puwa wanga thi le indona wanga thi mi pui chu zali somni anom rualin liam zasari somthum chuang anom to ani Food and Agriculture Organization in Credential Committee palai enduk tu pol chuan General Minong Lai Military Council in palai tura arwat te chu juni som panga khan an nol ti thu hriatania chuti rualin Myanmar ayo in engpol palai ma pomri lo turin thutluk na an siam ti hriatani bok hetianga thutluk na siam tur hian FAO endik tu pol chuan khovela pol lian event hnuaya WHO le ailo te thutluk na lo siam to chu ngai poi moin anjir chiang ti an thu chua tarlanani chuti rualin endik tu pol committee chuan juni som pali thlenga ramza somruk le pariat atanga ramayo palai tura ron thelut ramdang te chu pom sak an ni thu FAO chuan an tar lang boka Myanmar Military Council chu WHO le ILO International Pol lian pahniin an pom lo hnuwa FAO point an hnol vele ta ni Chin State Tidim Township a People Defence Force kem chu chu ni som paruk sang ni som ni le pakhat khan bom chiat ni in Burma poisa nuai zani vel an lo thu hriat ani Tidim kema tarpalin bok te hmun thum generator petrol alu ni somli le panga chung ein dai tur damdoi tual cher silai ubun silai panga le thil dang nen nuai zani chuang man an lo thu Tidim Civil Society Support Facebook chuan an tar langani he kem be tu te hi tu tenge an ni ti hriat chian ani lo na in Tidim le Tonjang Township a Chevel Chin Zomi Reunification Organization ZRO Revolution Army Eastern te kut thlak ani rinania Zomi Reunification Organization Revolution Army 10 Juni som pasari sangni le somni pakhata thu chua asiama chuan lungrual taka tur kan ni laya thu nei tu ten asan pa aral thuam keng pol din hi andu lo thu tarlanani chuba ka sipai sarkar dolet tur hian Federal Democracy din nan kan thlantlin luto palai tele NUG in sui khomin PDF training na tur hi Zomi National Volunteer ten kartin abuat sai thule atul chulna pui bom thu ba ka adu na zong an lak lu mai lo thu zetare thu chua chuan atar langbok he tidim PDF kem be na hian zetare te chu rin helber ni ma se khonum thung media chuan nem nge na ani san lo ni in tahan post chuan a soyani North Korean leader Kim Jong-un chuan anram chu in biak na le inep na US ne na kalpui ain pe at thu soin abik takin in be na machon turin ain pe ti na soi tun hi Kim Jong-un an Biden administration chungchang asoi masak ber ni in ama in President Biden administration in diplomacy manga in biak na neituma ma an lak na chu alo nol to thungani Kim Jong-un chuan Pyongyang ruling Workers Party Central Committee meeting nei na kanram zaum na le mason na humhim nan engpo machon turin kanin pe rengani tin asoi thu state media outlet KCNA te chuan an tar langa heba ka hian North Korea chuan Korean Peninsula thunun tumna awmani chuan rang tak le siam takin ma ala zui ngal don tin asoi bokani Kim Jong-un le Biden administration in karna thalo ngala bultran ania US in thlanna nei main Biden chuan Kim chu mitrot tia soin Biden lak lu mania North Korea chuan an missile thar pho chuan anein military parade an nei zui bokani
April thla khan Biden chuan North Korea chu Khovel security ta na hlawm tia soin hei hi changle zui nga lin North Korea chuan Biden thu soi chuan in huat na policy kalpui an tum zia apholang an ti zui bokani Washington chuan tu naya North Korea policy en non na nei bokin US chuan Korean Peninsula atanga nuclear ral thuam noi bo tumin ma ala zel don an ti boka White House thupuang tu Jen Psaki chuan grand bargain kan kalpui don lova strategic patience a kanin ngatang ti na soi Kim Jong Un hian Joe Biden thak tak Donald Trump nen khan in biak na tumthum lai nein ma se nuclear ral thuam noi bo chungchanga chuan in rem na an nei thei chuang lowani China chuan nimina khan International Space Station a astronaut pathum athon chawa astronaut pathum China in ISS lama athon chote chu ni hai seng Liu Bo-ming le Tang Hongbo te ni in an ni hian thlathum chung khovel pona hunan mangdona China crew zinga space mission a thang reiber tur ni in kumnga don nuwa ISS a China in amile sa athon chua le masak berte an ni bokani China hian astronaut te hi Shenzhou 12 capsule a Long March 2F rocket mangin van sang lama hian atir chuaka Jiu Quan Satellite Launch Center gobi thaliar atangin anin kap chuakani van boruak zirchen konga hian China hi tu naya an che thalhea tharuk liam ta chung khan thla atangin lungle lei an lak ba ka Sikation Mars a ke paruk nei robot an thon lut bokani astronaut pathum te hi ton somni le pani point panga laya rit tian hi module man theya ISS a chop tura tir an nia China hian April somni le pakwa khan tian hi akap chuak towa tuna atir chuate hian man thei turin an pe fel don ani ni hai seng Liu Bo-ming le Tang Hongbo te hi China in van boru ka mishing aka chua voi sari na an nia China Space Station siam ani nuwa an tir chua masak ber an ni thungani US le Russia President tena Geneva a in biak na an neya mason na om lova kumsang ni som pariat nuwa ram pani swai tulu bertena in biak na an nei le masak berani ngai dani nang lo an nei thu US President Joe Biden chuan soin ma se Russia chuan Cold War thar kalpui adu lo ti na soya Russian President Vladimir Putin point Biden chu swai tu ton hriat nei tha tia soin in po taka soidun na an nei thu a soiboka darkar thumvel in biak nan hunan mangani Biden chuan Russia ne na inzomna thazok om theinan din mun thataka an din thu a soiboka Biden hian Putin hena aviator sunglass le bison lem crystal manga ker apea Putinan Biden hena athil pek hriat ani lo thungani kumsak ni som pariat khachuan Putinan President Donald Trump hena football apeveani rampani swai tu te hian nuclear arms control mangin in biak na bul antrana an khopui vevea ambassador dale andrem ti dun boka rampani te hian kumsang ni somni US in president thlanna neya Russia ainrol tia apu nuwa March thla khan ambassador te an ko ho veveani ma se thil chi sang heng cyber security Ukraine le Russian opposition leader Alexei Navalny kumni le chan velungin tang tura ti mek te chungchanga chuan an ngai dan ai nang lo thungani Biden chuan Navalny chu lungina athi ani chuan Russia in angong na tak atua rang ti in alo soilok sa to ani in biak na nei main rampani in lai chin na chuan achiat laiber atong ti ni in ma se in biak na nei nuwa Putin chuan lungin tang in chuasak ton an kalpui thei abei sei thua soi thunga cyber attack chungchanga Putin chuan Russia in rol na nga pu na chu hnolin Russia cyber attack tamber te chu US atanga chuakani ti na soya Biden chuan Putin hena infrastructure poimo tuile energy te ang chu in beina nemo hacking kalpuina na ti chi ani lo ti na soibokani rampani swai tu te chu human rights chungchanga le right to protest kai noya an ngai dan ai nang lo le thungani Putin chuan US in Navalny angai ven chu an hola Navalny chuan dana bo chia Germany atanga Russia aliat le vele mantur ani ain ria ti na soi Navalny chuan nerve agent manga tura shai ani na Putin apua Putin ero chuan an hol thungani Biden chuan Geneva achua san main chanchin bumi te hena Russia hi China in amher hne lutuka major power a omreng andu box yani ti in asoyani